ڕۆژهەڵاوی تعریبکردن لە کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان چۆن هەڵدەسەنجێنی. پشتی ئەو کارەساتên 16 ئۆکتۆبەر سەر کەرکووک و دۆزخورمات و هاتی پڕاستی کارەساتێکە geleke mezin e pêdivî em xelkê Kurdistanê vê karasatî hişyar bin, xoragir bin, hêvîdar im hemî hezbê me yê Kurdistanê êk deng bin, êk helwêst bin çunku ev تعریبکردنەکە gelekê xeter e ser dozxurmat û Kerkûk û her wisa navçe dabirakanî derve îdarê herêma Kurdistanê û ew hikûmetê Iraqê ser milletê Kurd dayîna rastî tiştekî gelekî xirab û gelekî tirsinak e yanî ku rojek bêt em Kerkûkê ji dest deyn. Rastî divêtin hedek û evê terîbkirinê bête danan û ev çende bête rastandin û bes ema heta kengî yani ev tedel milletê Kurd bête kirin û ev zulm û zoldariye û ev terîbkirine yanî rastî tiştekî nexweş e. Me pê nexweş e û em gelwêrî nînin û hêvîtiyên bête rastandin. پێویستە حکوومەتی عێراق و حکوومەتی کوردستان ڕێکەون و بارودۆخی خەڵکیشی هەرێمی کوردستاندا باشتر بیت و پێویستمان بە یەکپارچەی خەڵکی هەرێمی کوردستانە و یەک ڕێزی پێویستە حیزبە کوردستانیەکانیش وەکو سەرجەم حیزبەکانی تر بێگلیزدا لە هەرێمی کوردستاندا ببەزن و لە بەرامبەر حکوومەتی عێراقیدا.